mana? Iya, motor baru akan teko ya nih. Aduh, si sabar. Main motor baru nak. Ayo beli motor baru nih. Ayo. Jawa divisi. Oh, nah. Nah, jadi si bawa. Tuh, lu ngajak motor baru aja. Kasih mana? Nah. Kita wak beli mana? Nah, lalu. Tuh, jak aja nak. Ih, ada motor sih. Di mana sirap? Paling motornya. Ih, ada kunci nih sih. Ih, udah sudah. Main sama nih. Emang belum jumpa. Duh, kok starter gini? Motor baru sih. Dimakan ada sirap di nih, boy. Itu, boy. Bye-bye. Bicara mau nyen motor mana? Maling Ji. Marah jangan beli.